الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muna-muna mga katautay mangurana agam Islam, mga kialasaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, itukbaltan niyo in pagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala sin sa taud-taud pagsarang sukul hakan ni'mat-ni'matan yan ughara niya katutan niyo. Demikian salawat iban salam papanghu nato kanungnungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, iban pa mga ahli niya, pa mga kasahabatan niya, iban pakataan simya mga halimpa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahulin niya, qala alaihi salatu wassalam, ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. فقيل يا رسول الله وما الفرقة الناجية؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية الجماعة. Sabda sin Nabi alaihi salatu wassalam, biyaitaan kita niya mga kialasaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hahuling zaman, lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sataftariku ummati ala 73 firqa. Mabahagi lang nin ummat ko pa kapituan tagto parbahagian. Magtungkakalin ummat ko. Lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakapituan tagtutumpukan. Kulluhum pinnar. Yung kata niya tihitilakbo palang mapinar ka jahannam, illa wahida. Wat malaingkan amura intumpukan hambu. Yung kata tumpukan niya ito mga temang hudaakam Islam, namumungyat to sin kalima la ilaha illallah. Namumungyat to sin Muhammad Rasulullah. Sumagawa lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itilakbo da sila matupalang mapinar ka jahannam kataan. Dalam si mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mal firqatun najiyah ya Rasulullah. Dalam na ya Rasulullah, hisiyo na lang niya uno na intumpukan malapas ding apinar ka jahannam. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Hisiyo lang niya ingkya aunan simpag-ibadat niya, biya simpag-ibadat ko, habiyaun iban simma kasahabatan ko. Isiyo si magad hapamando si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isiyo si magad hagkakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amurat tulong na
intumpo kang malappas. Kan na lang niya Imam Malik rahimahullah, lang niya as-sunnatu kasafinatin Nuh. Yung sunnat lang na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biya siya hantang sin safina, sin adjung hinabinu alaihi salatu wassalam. Man tamassaka biha naja. Isiyusi yung gimayunggong miyagad sunnat yan, haadjung yan, malappas na siya. Wa man takhallafa anha ghariq. Isiyusi mutas dengan sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunal tuod, malappas na siya. Imawdu'tan yaruman ini mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga mamaste mangud na muagam Islam, amuna in pagbahasahun ha lugha Arab, at tahdhiru minal bid'ah. Amuna in pagpahali sin syara, deng ha hinang bid'ah, hinang bago siyud maong papag-agam. Hinang bid'ah, hinang ibadat siyud matupa, agam Islam, hawairoon dalil niya, wairoon nahi ng sinabi, iban si mga kasahabatan niya. Para kala ini mga mamaste mga agam Islam, para kala dakula, bukun ini para kala sibi-sibi. Sabab yung bid'a, mahinang siya sa lagu sabab, hikatilakbo katutan nyo, palaw mapinar ka jahannam. Damig yan yung kakahinang bago pag-aga mabida, nasabot Sufyan al-Thawri, rahimahullah. Ilaong niya, al-bid'a ahabbu ila iblis min al-ma'asiyah. In kakahinang bid'a, kakahinang bago, in yan labi ang kalasahan ni iblis, deng sinhinang ma'asiyad. May mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab inhinang bago, agon di makapagtawat timano siya naghihinangaon. Sabab, impangatod niya ibadat, bedin ka makapagtawat timpangatod mo ibadat na para kala yun. Ang pahinhinang maksiyat, kaya ingatan sintaw niya maksiyat, makapagtawat siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ninakam Islam, labi awla ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban si mga kasahabatan niya, hali tuod kitan nyo dahil kakahinang bid'ah pag-akam. Sambil lang si mga ulama, kaya riwayat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kiyaunan niya, tiap-tiap siya magkhutbah Jumat, di hipagbutas si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadith ini. Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah. Ingkatan lang na hinang bid'ah. Hapag-agama, inyan ingkatan tanen kalongan. Hadurang hadith, inna asdaqal hadith kitabullah. Bunal tuud. Insa bunal na hilalaungan amunain kitab sin Allah. Inna asdaqal hadith kitab Allah wa khairal huda hudan nabi alaihi salatu wassalam. Iban isarayaw hidayat amunain hidayat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, isangi na parakala yauna pag-agama amuna hinang bago, wa kullu muhdatsatin bid'ah, ingkatan hinang bago yan na bid'ahin hukuman niya. Wa kullu bid'atin dalalah, tamikyanin katan hinang bid'ah pag-aakamin niyang kalungan. Wa kullu dalalatin finnar, ang pengkatan kalungan, inyan hitilakbo sin at itilakbo palaw mapinar ka jahannam. Damikyan nasabot Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, laong niya, qad thabata an ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa anis salafis salih ba'dahum at-tahdhir min al-bid'ah. Dalawang Ibn Baz rahimahullah bunatu udlong na tanto
Dahil mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban si mga sila salafus salih, puas si mga sahabat, mga tabi'un, iban atba'ut tabi'in. At-tahdhiru minal bid'ah. Yun sila yattu kataan-taan nagpahali kato tanyo ring hakakahinang bagwa pag-agama. Wat tarhibu minha. Ibang biyuga kitanyo ring hakaperigluhan sin hinang bagwa pag-agama. Wa ma dhaka illa liannaha ziyadatun fid din. May ta kitanyo pihali si mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si mga salafus salih liannaha ziyadatun fid din. Sabab in hinang bagwa pag-agama hinang bid'ah inyan panunui doon ha pag-agama. Wa syar'un lam ya'dhan bihi Allah. Iban inyan syara' wayru'un na tiyugot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tashabbuhum bi'ada'illahi minal yahudi wan nasara. Iban paningod-singod na yan pamanga sila Yahud iban si mga Nasara fi ziyadatihim fi dinihim. Doon hapag suno nila, hapag agaman nila. Giyanapan nila yun, agaman nila, niyaugkan nila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wabtida'ihim fihi. Ibang paghinang-hinang nila bago rin doon. Ma lam ya'dhan bihillah. Hawayru'un na tiyukot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walianna lazimaha at-tanakkusu lid-din al-islami. Na paghinang bid'a ini mag-result siya biya sinsa ka ula-ula kulang in agam Islam. Wattihamuhu bi'adamil kamal. Iban panuhuma sinin agam Islam bukum pajukup. Wa ma'lumun ma fi hadha min al-fasadil azim. Ibang matampal ka to tanyo katan sinin paghinang bid'ah, paghinang bago agam Islam, aon kamumulahan, aon kangian sa laggo-laggo din doon. Wal munkarus syani', tamiktian munkar hinang munkar. Wal musadama liqaulillahi ta'ala. Ibanin yan pangbanggai. Ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Maidah. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Habiyaon Jiyukup ko na kanyang pag-agaman. Di naman jari sunuan. Di naman jari kulangan. Cukup. Biutangan na sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan yung aturan ng pag-agaman. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Damikian, jiyukup sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan ka ni'matan niya. Wa raditu lakumul islam dina. Iban nagrida na in Allah subhanahu wa ta'ala sin agam Islam na in pag-agamahantan nyo. Mga taymang agam Islam, law sin Allah subhanahu wa ta'ala adu kayong ayat suratul Shura, pamanga sila maghinang bid'ah, maghinang bago agam. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dhan bihillah. May tanong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun lang niya syuraka nila amuin syara kan nila hapag agama in wayru'un natiyukot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kariwat al-Imam al-Bukhari wa Muslim dengan hadith ya Aisyah radhiyallahu anha. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyusyulong ni maghinang bago
hindi pag-agama. Haway lamod niya roon. Di maana, wayron na hinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibang mga kasahabatan niya, fahuwa rad, in ibadat hinang niya yan, di tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Sibo da siya naginang, at tawasinguran ni harukain. Di tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala, gaman hisulak kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kanalong al-Imam Malik rahimahullah. Naqala Ibn Waddah fi al-bid'ati wan nahyi anha. Laong Imam Malik rahimahullah. Man amila amalan. Atawa kanlong Imam Malik rahimahullah. Ibn Waddah long niya kana al-Imam Malik rahimahullah yakrahul bid'ata kullaha wa in kana fiha khair. Yung kiyauna lang na Imam Malik rahimahullah, nag-iingkar siya, maliso siya, sinhinang bid'a, kataan-taan niya yaw na pag-agama, wa in kana fiha khair. Bisampa inhinang bid'a yaun ang karayawan halom niya. So ni maksudi Imam Malik rahimahullah. Ni maksudi Imam Malik dahil hindi ay lalaungan niya ini yaqsidu bihadal kalam an-namudaj alladhi marra bi ahdi an-nabi alayhi salatu wassalam. Ni maksudi Imam Malik rahimahullah amuna injimatu hatayim si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawaktu di matungin tutao, matupaway si Rasul sallallahu alaihi wasallam sa buhay rin doon ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya riwayat, al-Imam al-Bukhari rahimahullah, laong niya, ada yang hadith ya Anas ibn Malik, laong niya, Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi alaihi salatu wassalam. Aulong na di matungtu tao, matupabay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi alaihi salatu wassalam. Nangasubo bang biyay diin in ibadat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqawwaluha. Waktu sila bitaan, sinibadat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, baba nila. Bialang natityo inibadat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu wa ayna nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Isyo kita nyo lang na. Hanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyampun na lang na kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala, dosa niya nakauna, ibang dosa niya nakahuli. Qala ahaduhum, inagi sinhambuk din kanila to, laong niya, amma ana fa inni usalli layla abada. Ang palong nin ako, magsambahayang nadya kulong niya doom. Sa kahaba doom, magtahajud, di na siya magtuom. Salama-lama. Wa qala akhar ana asumud dahra wala uftir. Inagisab sinambuok ang pasablong nin ako di na kulong niya magpuasa na sadya kulong niya hangkatahon di na kulong niya magbuka. Wa qala akhar inagisab sinambuok din kanila to ana a'tazilun nisa. Tinggalan ko na lang ng kababaihan. Layuan ko na fala atazawwaju abada. Tinakulong niya mag-asawa. Salama-lama. Paja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilayhim. Kiyatto sila si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, antumul ladhina qultum kada wa kada. Kamu kan long nin nagyan, beni-beni. Bimana di na magsambayang na sadya di na matum. Magpuasa na sadya di na magbuka. Di na mag-asawa mag-ibadat na sadya. Kamukaan lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam long sintu ini long sintu ini naam ya Rasulullah. Huon long na ya Rasulullah. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam
Ama wallah, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum. Sapahan kulong niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako na lang niya isa buga fa Allah subhanahu wa ta'ala rin kanya. Lakinni asumu wa uftir. Sumagaw along nin ako, magpuasa ako sa, magbuka ako. Wa usalli wa arkod. Magsambayang kulong na tahajjud sa magtuga ko. Wa atazawwajun nisa. Ibang mag-asawa kulong niya, kababaihan. Faman raqiba an sunnati falaysa minni. Nahisyusulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in malisu ha sunnat ko, bukon na rin ka ako. Bukong kay pagsambayang tahajjud doon, ini ni mga katawtay, mga urana ka masilang ibadat. Bukong kay pagpuasa, ini ni ibadat mga katawtay, mga urana ka masilang. Sa hawak tuwayro umiyagad, hapapanaw, hakakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyan sila si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Isiyusyulong niya, inwayroon miyagad, malisu hasunnat ko, in sila yan bukon din ka. Biyati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malisu siya maghinang-hinang bago pag-agama. Hawayroon dalil din nga Quran iwan hadith. Wayroon siya Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kita nyo. Inkiyaw na si mga kasahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddan nasi ittiba'an li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa basag-basag manusia magad hasunnat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aktarahum bu'dan anil bid'ah. Iban sila na yan, mga kasahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, isa layu manusia rin ng bid'ah. Wadhalal, iban kakainang kalaungan, wa aqwahum muharabatan lil bid'ati wa ahliha. Iban sila na isa kusog-kusog nangangato hahinang bid'ah, iban si mga sila naginang bid'ah. Kita mo, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun hambo kusog nagatsing haraig niya. Rajulun atasa ila janbi ibn Umar. Hambo kusog nagatsing haraigi Abdullah bin Umar. Faqal alhamdulillahi wassalamu ala rasulillah. Pinagi sinusog yaon, laong niya alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Qala ibn Umar, pinagi kan na ibn Umar, wa ana aqulu alhamdulillahi wassalamu ala rasulillah wa laysa hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kami lang na magpamung dasab kami. Alhamdulillah, ibang magsalawat kami pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa way kami lang niya. Hinduan si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kami mag-atsin, mamung kami alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Allamana an naqul, in hindu lang niya ka si Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Bang kau mag-atsing manjari kau mamung alhamdulillah atawakan alhamdulillah ala kulli hal. Ang pensugpatan mo alhamdulillah wassalamu ala rasulillah lang ibn Umar ukolong nin usog ukolong na usog inyan wayroon na hindu kam si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nag-ingkar bukong kay pagsalawat sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dia akan sa biyutang pabukong bubutangan asawa biyato nag-ingkar hi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah bin Mas'ud ke riwayat marra ala unasin fil masjid yantadhiruna as-salah wa hum hilak. Ya Abdullah bin Mas'ud ke riwayat nakalabay si hambuk masjid. Hama nga tao hima tagad-tagad sin sambahayan. Wa hum hilak. Sa ating mga tao ini naglilibot-libot sila, nagtutumpok-tumpok. Wa fi kulli halqatin rajul. Yung tiap-tiap tumpukan, kaun hambuk usog din doon. Wa fi aydihim hasa, naguulin, tungkod, stick. Wa rajulun yaqulu lahum. Iban usog, amuin leader nila namumungkan nila,
sabbihu mi'ah, fayusabbihun. Pagtasbih ka mulong na hanggatos, tumasbih sabi mga ibang niya biyahan. Kabbiru mi'ah, fayukabbirun. Takbir ka mulong na hanggatos, tumakbir isam. Hallilu mi'ah, fayuhallilun. Pagsahadat ka mulong niya, asyhadu an la ilaha illallah, atawa kan la ilaha illallah, tahlil. Pagtahlil ka mulong na hanggatos, magtahlil isabihan. Tiap-tiap tumpukan, aon na Quran nila. Faqala lahum, inangikan nilahi Abdullah bin Mas'ud, uddu sayyiatikum. Hitungan nyo na lang ng dosa nyo. Fa'ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Wayhakum, Langi bin Mas'ud, piyagmulkaan kamulong na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ummata Muhammad, o kamu ummat si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma asra'a halakatakum, wayrong na miskay, sinkabinsanaan di matungkan nyo. Haulai sahabatu nabiyukum, sallallahu alaihi wasallam mutawafirun, yari palong niya buhi-buhian, in kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahadihi tiyabuhu lam tabla. Yari palong ng badyo niya, wayroong pabisalong niya, amo imbang mari kato. Uno ben tabla yaon. Bang mga rikato, amin napipid. Wa niya tuhulam tuksal. Yari palong ng mga luluunan niya, ni wayroong pa nababagbag. Bimana bagbo pamiyatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladhi nafsi biyadi. Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad. Sapahan kulong niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. May talong niya. Yan kamu agama. Labi marayaw rin sin agama sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw muftatihuna bab dalal. Atawakallong na yukaban nyo na inlawang sin kalawang. Qalu wallah ya Aba Abdurrahman ma aradna illa al-khair. Pinagisin mga tawalong masjid yaon. Sapahan na mulong ni Allah subhanahu wa ta'ala ukalong na Ibn Mas'ud. Aba Abdurrahman, wailong ni maksud na mo nagtipon-tipon kami ni nagtasbih, nagsahadat, nagtahlil, nagtakbir. Buat maling kalong niya, pumasil kami sing karayawan. Laong Abdullah bin Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Pila nasa jalong ni mabaya, singkarayawan sa wayroon sila kimugdan. Sabab meta, wayroon miyagad, hapamandu sin Nabi alaihi salatu wassalam. Diatungan kita nyo sin syara, mga kialasan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Before kita nyo matno, mari, Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah kaya riwayat, kana al-Imam Malik rahimahullah yunkiru al-ijtima' bi qira'atil Quran bi sautin wahid. In kiyauna ni Imam Malik, karo imam, yungkir, nag-iingkar siya, magpun-pun, magbasa sin Quran, mag-agad-agad ang katingog. Yungkir, Imam Malik rahimahullah. Hinaakam Islam, di matong marikato tanyo, ang maksud niya. Hinaakam Islam, di matong marikato tanyo, ang maksud niya. Ang parihalaon niya rin di katutan niya. Uning parihalaon sinakam Islam. Muna lima parakan. Muna niya ad-din. Muna in agama. Parihalaon sinakam Islam. An-nafs, kabuhi. An-nasal, tubuanan. Al-akal, al-mal. Iban simpikilan. Nalang simang ulama rahimahumullah. Hifdhuddin bawabatuhu iglaqu babi al-bid'ah. Impagparihal sinakam Islam, amuna impagtambul pagpupo singkatan kalawang-lawangan sinhinang bid'ah. Min awsa'i hifdhuddin iglaqu babi al-bid'ah. Isa lagbu-lagbu na.
amo in parakala, maparihala in agama Islam, amo na in puun tambulon, in kalawang-lawangan sim bid'ah. Law futiha babul bid'ah, sabab bangtan yu iukab, in atawa kambang iukab, in lawang sim bid'ah, so pama ako, mabaya, tiap-tiap ako mabaya sumud bay, mamung ako. Wakur Rabbi adkhilni mudkhala sidq. Mamasa ako sinayat ini. Sablong ko inayat ini tumup sa pagsud bay. Bang saba ko gumawa bay, mamung saba ko, wa akhrijni mukhraja sidqin. Sablong ko ini tumup, hapagwa ding habay. Tiap-tiap ako makalawag sa pamaayat ng Quran. At akan hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magmatuyo ako, mag-ijtihad ako, butangan kulukal. In hadith in ayat ini. At akan zaman, at akan tupungan, at akan aturan, at akan sabab, at akan jins. Hadihil ijtihadat, in pagmatuyo ini, pag-ijtihad ini, bangini iukab lama wasalat na syariah. Di kita nyo datungan sin syara' sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin lajaat na syara'i. Sumagawa, indumatong katutan nyo kasyara'-syaraan. Sa tiap-tiap tao, magpaham siya sin pamaham niya. Tiap-tiap hadith, atau kan tiap-tiap ayah. Di siya magad, hakikahinang si sahaba, hakikahinang si Rasul sallallahu. Asabab to di maparihala, in agama Islam, bang ukabun in lawang sin bid'ah. So, qadiyatul bid'ah, qadiyatul bid'ah, amruha muta'allikum bihaqtiddin. In parakala bid'ah, in parakala ini, nagagantong siya hapagparihala sin agama Islam. لا يكفي لكون العمل أن يكون صالحا أن يكون في أصله مشروعا وإلا هذه الأمور السلام على النبي والتسبيح واعتكاف المرأة في بيتها من البدع. Di manjari atau kan di mamarahi mahinang in ammal yaun ammal marayaw sa bimpuunan niya marayaw, syara. Sa bangbiatin hantang niya mga kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagsalawat na nabi, yung pagtasbih, ibang pag-i'tikaf, di siya may nang bida. Sumagawa, hawak to siya biyutang pabukom bubutangan niya, bisan paumpuunan niya dalil di nga Quran, ibang hadith, bang siya biyutang pabukom bubutangan niya, mahukum siya bidahin ng bagwa agama Islam, biya na simpag-ingkari Ibn Umar, mamung kawang kuatsingon, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, magtasbiya ka masjid-masjidan, magpun-pun, Ibn Mas'ud, nag-ingkar hato, iban pag-i'tikaf, simbabay habay niya. Lang Ibn Abbas, radiyallahu anhu, yung kakainang yaon, bida, yung pag-i'tikaf, bukong kayong pag-i'tikaf, ini syara' sinahakam Islam kakainang sinabi sa hawak to biyutang matupabay bukun ha masjid yukum siya sinahakam Islam bida sabong kuyud ang mga nagdalil nagiyanin bida along niya nabahagi siya matod bahagian niya. Aulaw niya bid'a hasana. Aulaw niya bid'a sayyi'ah. Ang mga mano siya nagbiat to. Aulaw niya bid'a hasana. Aun bid'a sayyi'ah. Tiyaksim nilain in bid'a. In bid'a mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laon sin mga ulama anna man qasama al-bid'ah ila hasana wa sayyi'ah innama hiya bid'atun lughawiyah
lawan si mga ulama. Bunatuod lang niya. Nagbahagi, sim bid'ah, pamarayaw ibang mangi, imaksud nila yat tulong niya bid'ah lugawiyah. Bid'ah bahasa Arab. Amma al-bid'ah asy-syar'iyyah fa'ammatu ahli al-'ilm yaquluna annaha munkaratun bi jami'iha. Ampay bid'ah hasyara sina agama Islam kata nasin mga ulama namung inyan mungkarah katantannya minang mungkar kangian. So mamarahina magdalil kita nyo sin hadith si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalal. Min kataan law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minang bid'ah inyan kalaungan. Law kana fil bid'ati hasanah bang sadya aun hinang bid'ah marayo pag-agama kayfa yaqul afsahun nas kullu bid'atin dalal. Bede makapamung isa ingat-ingat mano siya magluka Arab ingkatam bid'ah balala kalaungan yan. Inadito ni mga katawtay mga orang na agama Islam kullu bid'atin dalala bukun hat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namu. Dahil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namung sa kullu bid'atin dalal. Damik yan ni Jabir Ibn Mas'ud, Ibn Umar, ya Umar radhiyallahu anhu. Agun kataan sin kasahabatan, namung sinin kataan bid'ah pag-agama kalaungan. Hi Mu'adh bin Jabal, damikyan namung. Kataan sila yatto namumung, sinin kataan bid'ah pag-agama, hinang bagwa pag-agama, hinyan kalaungan. Lam yu'thar an ahadim minas salaf. Wayroon kaya riwayat bisan hambuk ding ha mga sila salaf. Ding mga kasahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam namung sinaum bid'a marayaw. Kanalong al-Imam Ibn Rajab wa amma ma waqa'a fi kalam as-salaf min istihsani ba'd al-bid'ah. Injima tulong na ring ha mga hilalaw nga sin kayba ng salaf amin piyang hirayaw nila in kayba ng bid'ah. Innama dhalika fil bid'atil lughawiyah. Inna tukataan tanya bid'ah haluga la syar'iyyah. Bukun long niya bid'ah hasyara sinagam. Famin dhalika qawlu Umar. Lamud na rin dito nilalaw ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Lamma jama'an nas fi qiyam Ramadan. Hawakto niya piyo ni mga manusia magsambayang tarawih Ramadan. Hanapun niya man, unin iyan. Ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, laong niya, ni'mah al-bida'atu hadihi. Ni'mat bid'a laong nin, inkakahinangin niya. Imaksud din dito, bid'a lugawiyah. Sabab, yung pagtarawih, jima, tuhatayim si Rasul sallallahu nakapagtarawih Rasul sallallahu nakatu. Pag ikaw patwayron, nagimay Nabi Muhammad sallallahu pa masjid. Sabab, mabuga in Nabi Muhammad sallallahu mafardu kato tanyo. Miyata imanin Nabi Muhammad sallallahu wayroon na illa biyalik siya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. ثم قال ومراد الشافعي ما ذكرناه من قبل. Imaksud lang na Imam Shafi'i hilalaungan niya amo na nasabot na muna kauna anna al-bid'ata al-madmuma ma laysa laha aslun fi syar' yurja'u ilayhi. Im bid'ah liangan si syara' amu in wayruun asal puunan niya syara' amu in balikan. Nabi din nalong nin hadith si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sanna fil Islam sunnatan hasanatan ila akhir al hadith. Bisusulong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam immakahina makabuy sunnat marayaw inyat tulong niya dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala pahala bisinta naginang sunnat yun. Muna yung hadith si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jahat pis sadaqah di matong sihat tungod sin pagsadaqah. In pagsadaqah kanat ta'atan ma'rufah. In kiyaonan niya inang marayaw matampal
walam tustahdath fi dhalika al-yawm. Wayroon yato hinang bago. Asalin pagsadak ka, wayroon pa jima jato inadlaw yato. Sunnat na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab yato, wa innamal ladhi sanna dhalika ar-rajul huwa ihya'u hadhihi as-sunnah. Ada pun ini nang sinusog yato, amin nagsadak ka siya, pagsadak ka niya pangaltan niya, biuhi niya sa sunnat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayroon bid'a na hinang niya rin di. Mga tayo mangudakam Islam, impagpaham sinakam Islam, si kahadit-haditan, si Quran, sinakam Islam, in karya salin niya, an la nafham hadhihi an-nusus, al-Quran, illa bifahmi salaf min as-sahaba wat-tabi'in wat-ba'ut tabi'in. In pagpaham, singka ayat-ayatan, iban sing Quran, in karya salin niya di, tanyo man jari pahamun, buat malaingkan, subay kita nyo lumabay, rin nga pamaham si sahabat, iban mga tabi'un, iban si mga atba'ut tabi'un. Akan na, tumtumuntan niya mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in surut, sin ammal ibadat, taymaw sin Allah subhanahu wa ta'ala dua. Muna al-ikhlas. Muna magtulos ikhlas kita niya for Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaruan niya al-mutaba'a. Muna imagad kita niyo Hanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kuno tan niyo maiyan, sin nakagad na kita niyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuno tan niyo masyur, matakid, simya magad na kita niyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil diha unong parakal. Muna niya as-sabab. Subay kita niyo magad hasabab biyutang sinsyara sinaakam Islam. Hikaruan niya al-jins. Isabab, biasa mga udhiya, biyutangan sabab, may kita niyo magsumbay, tiap-tiap bulan hajj, magkurban. Sabab o sabab. Nabang ko nagkurban habulan si Ramadan, wayron ko miyagad, haaturan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahukum siya bid'ah. Hikaruan niya al-jins. Subay ko magad. Biyasin pag-akika. Yung pag-akika, intiyukot sinakam Islam, insumbayon mo bahimatul anam. Doon nakasapi, atawa kang kambing, atawa kang ibil. Nabang ko nag-akika singkura, inat to di tayo maun sinakam Islam. Sabuhay ko miyakan. Ikatuon niya al-qadar, amin tupungan niya. Biyutangan sinsyara, bang ka magsambayang dhuhr 4 rakaat, bang muhinang 5 rakaat yung dhuhr, atawa kang 2 rakaat, di tayo mo sinakam Islam. Sabab wayroon ko miya kadatupungan, ini kaliman niya az-zaman, amuna in waktu, sabay ko magad uno waktu miya kad. Biyutang sinsyara, sabay mo yato akarun, biyasin pagpuasa ang kabulan, sabay sa habulan sa Ramadan. Bang ka nagpuasa, habukon Ramadan ang kabulan, Nenyat to, di tayo mo sinakam Islam. Hanyat mo Ramadan, di tayo mo sinakam Islam. Sa buwayron kami kadaturan, inhi kaunom ni al-makan, muna in bobotangan, biya na sim pag-i'tikap, in bobotangan niya masjid, bangkaw nag-i'tikap habay, inyat to di tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala, sa buwayroon kami habobotangan beta sinsyara, mahuli niya mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan nakakawa kita niyo pangadjian haruman ini. Murah-murahan piya pagmumpaat katutan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Murah-murahan piya layo kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nga hinang bago. Biya na sim pag-ihtipal, pag-celebrate, sim pag-maulud, kapag bata sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni wayroon dalil niya dengan Quran dan hadith, murah-murahan liapas kita nusin Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekahinang bid'ayan, iban ampunun katutan nusin Allah subhanahu wa ta'ala yang fardu santan yukatan, mahulin niya mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di nasadya kita nitumubtub, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين